Ja sam Arsenij Arsić, imam 15 godina i idem u prvi razred 14. Beogradske gimnazije. Do sad sam počeo od 6. razreda, pa evo i zaključno sa današnjim danom učestvovao na dosta takmičenja, naravno iz predmeta koji su me u tom trenutku interesovali. Najviše od predmeta volim geografiju, trenutno je to ipak latinski jezik. Takođe, što se tiče ostalih oblasti, to su astronomija i naravno kvizovi koji su mi dugogodišnja ljubav. Moje interesovanje za kvizove je počelo još od malih nogu, znači pre svega kada sam počeo da igram kod kuće Milioner, znači posle su se tu ređali razni kvizovi koje sam voleo da igram, onda sam krenuo i da gledam kvizove, znači pre jedno 3 godine sam krenuo onako pomno da pratim Slagalicu koja mi je u ovom trenutku najomiljeniji kviz. Što se tiče Facebook turnira u Slagalici, on je bio prvi, tu su pre svega zastupljene različite oblasti, znači i različite veštine pre svega, da se malo konkretnije izrazim, a najveće znanje je potrebno za igru ko zna znak, da znate i sami razne oblasti, imate od književnosti preko filmova, kulture, politike, nekih društvenih i prirodnih nauka pa sve do sporta. I zaista zahteva neko kontinuirano praćenje da biste bili uspešni u toj igri. Recimo u 5. razredu mi je bio veliki problem kako ću se privići na sredinu, jer ipak, evo sad kad sam u 1. razredu, smatram da ipak veći prelaz iz 4. u 5. nego je 8. u 1. Jer vi sistem predavanja nešto bitnije ne menjate samo obim gradiva. Tako da u 5. razredu nisam učestvovao ni u jednom takmičenju, ali sam u 6. razredu već onako krenuo da odabiram neka takmičenja i bila su to takmičenja iz matematike, srpskog jezika i jezičke kulture, odnosno da kažem gramatike i istorije. Od toga sam samo na istoriji postigao značajni rezultat. To je bilo prvo mesto na opštinskom takmičenju i plasman na gradsko kao jedini predstavnik opštine Vračar. Naredne godine sam već nekako krenuo da izbacujem te neke stvari koje mi se nisu dopali i za koje u tom trenutku nisam ni bio zainteresovan. Te sam učestvovao na književnoj olimpijadi i na geografiji. Na književnoj olimpijadi sam postigao 3. mesto na opštinskom i otišao sam na gradsku gde sam imao 10 od 20 poena, znači nešto slabiji rezultat, jel? Na geografiji je to bio jedan prvi zaista veći uspeh, znači 1. mesto na opštinskom, 1. mesto na gradskom i 16. mesto na republičkom takmičenju. Sledeće godine sam zadržao iste ta takmičenja. Osvojio sam 2. mesto na opštinskom iz književne olimpijade, ali nažalost zbog preklapanja termina i datuma takmičenja iz književnosti i geografije nisam učestvovao na književnosti, odredio sam sebi prioritet i na geografiji sam slično tome učestvovao i na republičkom takmičenju gde je ipak to bio bolji rezultat, 10. mesto na republici. Evo sad u srednjoj školi učestvovao sam na 2 takmičenja, na književnoj olimpijadi gde sam osvojio 2. mesto, 18 od 20 poena, to je bilo pre nekih 10 dana. I sutra ću učestvovati na školskom takmičenju za koje se iskreno nadam da ću da prođem na republičko, pošto opštinskog i gradskog nema. Pa, rečnik bioloških pojmova je rečnik koji sam ja sastavio, a došao sam na ideju da ga sastavim kada sam shvatio da udžbenik iz biologije koji koristimo u 1. razredu ne sadrži nikakav rečnik niti nikakva kraća objašnjenja važnih pojmova. Zato sam ja krenuo da to pišem i išao sam isto onako sam izdelio na, da kažemo, nastavne teme i nastavne jedinice i onda sam krenuo da tu uvršćavam pojmove koji su se meni činili bitni. Pored tih pojmova rečnik sadrži i detaljno objašnjenja grčkih i latinskih pojmova, za što sam se zaista veoma potrudio da ih objasnim odakle koren nastao, šta to znači kada bi se doslovno prevelo na srpski jezik, a sve u cilju da smanjim nepotrebno gomilanje stranih reči i izraza za koje sam siguran da ih možemo zameniti, ako ne zameniti, a onda bar pojednostaviti. Te sam evo sad odlučio da rečnik bude elektronski, odnosno da ja onima kojima treba pošaljem na e-mail ili ne znam
već putem Facebook poruke, ćaskanja, da oni to čisto se time koriste. Ne da to koriste kao udžbenik, ali da koriste kao neko pomoćno sredstvo. Da li imaš još da poručiš svojim vršnjacima? Budite sigurni u sebe, nemojte da dozvolite da okolina i drugi vaši vršnjaci pokvare mišljenje o vama. Isprobajte šta želite, sigurno će vam koristiti i naravno čitajte, slušajte dobru muziku i učestvujte u kvizovima.